Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biag, ag progreso! Kastala ti biag! Drama, apakaabulan, dagiti nagduduma, apagteng iti biag! Ano sirigen? Ket makapalik! Ngem ubog ti pagwadan, kadagiti mawaw, amaseknan! Kastala ti biag! Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga estasyon. Kastala ti biag! Ket ita, adto'y ti may sapay apakasaritan, amay tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biag! Kumusta di paspas mo kung mabalasang ditadaya ani Lisa, si Karikay? Awan tatang. Anya nga awan? Amom, Rikay. Awan sir biti kinatarakay, no, kumag ka. Mabainak nga men, no may sak ama pa nagdaton kinilisa tatang. Ay, sos. Aram mata, bain baga ka man din, ako na. Nagpintas ni Lisa tagadaya. Ang mga numaagaw pa iti sabalin, wag kapoy-kapoy ka. Saan abalin tatang? Kurso na daklaonay ni Lisa. Isutin nang ring iti nakaturog a pusok. Amom nga ibagaday tanggam kumag kamay. Ni tatang mag... Di kag babae, no, agmay-may saka amapan agdaton. Ipakitam ang malalaki ka. Awan ti puli tayo akapoy. Kaya't kumot ni Ricky tanatarakay, kabsat donato. Ay, uray siya. Kaya't kamot ngagbalin nga palayan, kabsat santang. Kasladaklaat ka. Pudno ti bagbagak. Nasingpet kayo nga may na pamilya. Iswa kaya't kumot ama ikamang kumatipotot ko ani Ricky. Ko magsamot ngamin ni Ricky. No kasangsango na ni Lisa. Pulos adimot ten agsao. Diyak manam mo iti daya apotot ko. Di nakla matultulad nga amana. Alirto no panggap iti babae. Ay, nabayag mo ten apimusay da di asawak. Iswa ka sa pulak mo ten ti kasimpungalak. Anya? Daytay kain narakop ko kumamit no madanon ti parbangon. Kanayon ngamin na malaminak iti bigbigat. Donataw. Ay kaasyak mo't ngagbibiyag. Tawan man lang mangiluto mo't iti kanek. Anya? Nagagetak mo't amapan iti talon. Ka't siguradaw, santo nga agbisen ti asawaak no bilang. Ay sige, Donato. Panawan ka pa'y dito'y paraangan. Ay, mabit lang! Di na ko ningkas-kasaw. Pimanawan. Kadyak pailan na ibuksilan kumati ibagak. Di ka unay mang namnama. Taiti udi na, nasakit ti ibunga na. Kastala ti biyag. Ulit-ulitak mo't nga ibaga kada kayaw tatang. Matayak laki na no mapukaw kanyak ni Lisa. Anya nga ron ti aramidam itarikay. Mababayin ka mat no nakasango kan ni Lisa. Di ka mawawatan. Mangnamnama aklat ta nga ayatan nakmat ni Lisa. Nga oray, saan ko nga ibaga nga ayatag? Laglag. Adamot ayakasta. Kasano nga ron asong batan nakatibabae no di mo matarman, alaman? Marik na namat siguro, ititigtignay ko tatang. Awan tinasayat at turungan ti saritaan tarikay. Ay, nutukmum ka. Mapukaw to ti babae ken ka. Nimbagarabi, mading Lisa. Kinaduak lang tigayem ko nga umay mang pasarken ka dito'y balayaw. Naimbag nga oras mo, Lisa. Kastamot kada kayo adwa. Ricky, magsaw ka na. Ibagam ti gagaram kini Lisa. Mapainak ba't ng pitaw?
Anya ka diti pagkiskis si iman nyo, adwa. Ricky, Ah, Bitoy. ading Lisa. Adda ka no ibaga ni Ricky kan ka. Anya ti ibagam kanya, Ricky. Ibagamon tani, rabiin. Kaya't kunti maturog. Kumusta kan nga, Lisa? Nasaya atak mo't. Si Kangay. Kaslamat lang kin ka nasaya at Lisa. Ne, di ka mo't nagsao, Ricky. Saksak luto matlatan ti dakulap mo. Maturog kan, Lisa. Rabin. Anya? Ricky, kunak man no adu ti ibagam kini Lisa. Agprak-practice ka pa yung ngaro di tay. Bitoy. Makasingata laeng. Agawid taki din. Anya? Ay, Lisa, pasensya kan ading ka. Jak kayat masinga ka. Iso, maturog ka laeng. Apay nga gisem-isem ka ngagmay-may sa. Tas kala nakaangot itis bunuang may. Dahil sa tiulom, Maragsakan naglaeng nga nakakita kin ni Lisa idirabi itarang. Laglag. Imbaga kanyak ni Bitoy, anagawid kay Adagos idirabi tawan na ibagam ka ni Lisa. Mabainak ngamin amang singakin kwa na. Tukmam ka talaga, Rikay. Wano bakla ka, Sana ka bakla tatang. Mabainak ka talaga. Siyempre, no, ay ayatum ti may sa babae. Maawatam tirik na. Baga na nga na makaturturogan. Iso nga, himbaon ko mutan anapan naturog. Jaski ka. Awan sir-sirbim anatarakay, tatukmam kamay. Si kamati makagindan ko nga umay dito itersina, kabsat santang. Gumatangak ngamin iti bitchen. Tagluto ak iti sidaan mikin ni Lisa. Ay, kasta aya. Ay apag isungarod kabsat. Aday padigukken ka anaimas amasida. Ha? Nagtinulak itinitib amano. Uray nak iti balayaw. Tay nakto itulod, Ay, uray saan, Donato. Na, Kababain mo. Ang mga nukurang pa'y kada kayo ti sidaan yaw. ay uray saanan nga agsida iti tinula ni Rikay. Tinapatagkat makasida kayaw. Anya? Ay gumata nga klabit iti asukar may kabsat santang. Uray nak iti balayaw, taiyag konti ipadigaw. Nasiputak ka nagpadigo kay di ayanda na nasantang, Tata Donato. Ay nasiputam gayam, Bitoy. Tata, si kansamo ti makasilo iti puso ni Nana Santang. Angam ni Ricky anatarake, pulos ngawan sa tinamnama na kinilisa. Kumagamin day dya putot ko, Bitoy. Nakapoy launay. Panagkunakat, mayatmat ni Nana Santang, Tata Donato. Apay anak ko nam tikas ta, Bitoy. Nukit kita tilangayong agsarsarita. Nakapagpagkat ti panagkita na kan ka. Aya. Bagay kayo, Tata Donato. Ay, banat. Apay asikati may dito'y balay, Bitoy. Ayan ni Ricky. Imbaw nak ni Ricky. Adda ka no idanon ko ken ka, Lisa. Anya dayta? Ibagak ka no nga ay ayatan na ka. Asikala ang ti babae itibiyag na. Anya? Anakasagana ka no amang ikalay sa ken ka, iti anyaman nga oras. Daytoy matiidanon mo kan kwa na, Bitoy. Anya dayta, Lisa? Saan arumbeng asikaagayam na ti mangidanon iti kayat na nga ibaga kanyak? Saan laangan nga agpakpakita ni Ricky kanyak no kastamot laang ti ugali na? Nagsakit mo tanday tangay baga na kanyak, Bitoy. Saan ka kanon ngagpakpakita ken kwa na? Awan kanupay sir-sirbim alalaki. Taindalan mo kanyak ti ibagam kumakin ni Lisa. Tukmam ka ngamin gayam. Marikrik-nak pa'y akayat nakamot ni Lisa. Ngam talaga ama nagbabain ka ngamin. Inton maminsan, iturtured kon gayam. Jak kayat amaagaw pa iti sa bali alalaki ni Lisa. Aramidam day tariki. Tapno at dagunggun am anataraki. At daman lang ni Manong Bitoy, insan Lisa. Apay na ibagam dayta, insan Adora. Nila ko man Manong Bitoy, tagdaton kan ka.
Kumagmat ngamin ni Manong Ricky. Sa bagay, husto ka. Adamat basit lang nga ni Bitoy. Nukas pangarigan tagdaton kan ka ni Manong Bitoy. Kayat mo ka di mat, insan? Ha? Awan dakas na no ni Manong Bitoy ti agdaton. Tanagagat mo't dayjay alalaki. Nagado ti taraken na abaka. Kan nasingpag. Naimbag nga oras mo. Santang. Sabong para kan ka. Ha? Sabong mo't ti karabasa. Donato. Ay, wan. May mayat day to yan ngam tirusas. Tatirusas, madadaal. Kan saan amasida. Ngam to'y sabong ti karabasa kat maidengdeng kan masida. Agyamanak, Donato. Magyamanak matay nawat mo ti sagot ko kan kaasabong santang. Mala, mabalin mo ti agawin. Anya, sang-sangpet kan jak pala na ibaga ti kayat ko kan ka pagawi din na kaon. Ado nga may daramitak ita. Aglabakan agsagadak iti paraangan. Ay tulungan kan nga aglabaken agsagad. Kabailak nga aramiden day ta santang. Mangibabain kayo, tatang. Tapay ko ma. Agasay, nangisagot kayo kiti ni ti sabong ti karabasa kin ni Nana Santang. Awan ti amok adakas iti naramid kaw. Sika, Ricky. Agdat-dato naklaang ka ni Santang. Hindi kayo talaga, tatang. Napintas ni Santang. Kaya't kong agbalit nga asawa. Kastala ti biyag No awan tinamnamam iti anak na apagdatdatunam. Siyak, adanamnamak. Anya? Agbalinton nga inam ni Santang no aklodan na ti ayat ko kenkwana. Armungkit din ti kasinsin ko ani Lisa, Manong Bitoy. Ha? Ay, sana mabalin, Adora. Ne, apay ko maasan ang mabalin. Ni Ricky ti agdatdaton kini Lisa. Jakmat kahit nga agriri kami kini Ricky, gapulang iti babae. Nungay ibagak, akayat nakamot ti kasinsin ko. Anya? Wan, iso nga agdaton kan kini kasinsin ko Alisa, Manong Bitoy. Sa dino ti papanambitaw nakapulis ka, Mike. Na. Kasta unay ti sanger ti bangbang luma. Di talaang, Ricky? Dan sakit di paspas mo gayam. Ha? Kwa? Napintas ka di babae? Wan, napintas. Siksi kan napudaw, Ricky. Nana Santang, kumusta ngay ni Lisa? Ay, nasaya at maatrike. Apay ka day. Umayak tog pa siya iji balayo inton rabii nana. Ay kat, adalatakan ka. Pumasyar ka latta. Ay, kwa. Mabay nagsamot tayo. Anya? Makitan to, no, umayak agpasyar inton rabii nana. No, kadwak ni Bitoy Saan siguro ang mabaen ta, kadwak da jagayim kaw. Nakapalas ka mo, Ricky. Sa dinot papanam. Ne, oray da kayo matatang. Nakapulis kayo, mate. Sa dinong iti papananyaw. Ay, una yan. Pagdamdamagan ka, damagan nakmay. Mapanak iji balay da Lisa, tatang. Mapanak ba't ije balay da Santang anak? Ni tatang, mate. Agid dan takit din, ama panagdataon. Di ka mapan ije balay da, tatukmom ka mo ilaang. Awan tumot lati maibagam ka ni Lisa. Ay nagalas akitaan no agid dan ta mapan agdaton ije balay da. Ar-armak ni Santang. Kat ar-armak ti anak na ni Lisa. Ay maday. Maturo ka langan, Ricky. Apay nakaululima ka, Ricky. Anya ka diti parikot mo? Jak na danon iti rabiin ni Lisa iji balay da. Adda ka nun napananday ti gayem na. Anya? Rabiin nga inuray ka ngam saan anagaw awayd. Iso anagawid akmo na. Ay, saan nga mo ni Ricky asakti kadwa ni Lisa idirabi? Sapay inturtured kun ti mapan iji ngagmaymay sa. Ta di mo matsong batan ti text ko ken ka. Ta kadwain nagkumamat ang mapan iji balay da. Kwa?
Awan tilod ti cellphone ko, iso adi ka na sungbatan. Inuray ko laengan amalpas nga agsarita da tatangkaw kini nanasantang. Ha? Kayat mo asawan? Naggiddan kayo anapan nag-aaram kini Tata Donato? Wen bitaw ay na, napinget niya agdaton ni tatangkaw kini nanasantang. Urmurayak ayat nagmuti na samit asong batmaw. Iti idagtaton ko nga ayat santang. Pasensya kan, Donato. Awan ti mauray mo asungbat kanya. Anya? Ni pay laeng agusto nga asawak day ayatan. No pay nabayagan apimusay. Iso pay laeng ti adda dito'y puso. Anya? Kunak man no adda namnamaken ka santang. Di ka unay mangnamnama, Donato. Gaputan na singpet kan mayati ipakpakitakan ka. Ipagarup mo matan nga adda pa naggustokan ka. Anya? Tinadursok kan ayat. Awan manamnaman na, Donato. Iso apakawanan na, no pinaay ko, ti ayat mo. Asino ting kapasyaran, Manong Ricky? Ni kasinsin mo Alisa, Adora. Ay, awanin at mapasyar mo. Anya ti kayat mo asawain? Napan nag-date da Manong Bitoy kan kasinsin ko Alisa, iti bagyo. Ha? Agayan ayat dan kat napagsaritaan pa yun ti kalaysada. Anya? Ay saan? Ay saan na mabalain? Ay, nagsakit ti babaay. Awanan ni Lisa tatang. Kayan ayat nan ni bitaw yagayim ka. Una yan, nagsakit ti kastaw. Kasla kayat kunti matay anak ka. Uray siyang betatang. Na. Agpadpada tayo ti marigrig na. Yumawanan ti maramitan tatang. Agsanuong talatan Gindantan nagang sa noong anak ka. Malagip ko tayo impagayo iti kanyak tatang. Anya day ta? Di ka unay mangnamnama. Tati udi na. Nasakit ti ibunga na. Kastala ti biyag at tatang. Nagsakit ti babaay. Titan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka unay mangnamnama, ta iti udi na, nasakit to ti ibunga na. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser, ken itimet direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.